Media sources के according US na ngarang Iran की Isfahan amadi atai mafam kayada sathiba air strike tawki. Wall Street Journal के according Strait of Hormuz की matang dadi US khulai thadoklabra maramdi Hormuz की matang da Trump की statement hanadagi change oikre. Trump की warol da Strait of Hormuz dagi Khark Island na hena important oikre. Khark Island losin bagi chawrakna 3000 US Marine Commando Iran की समुद्र की लम अकोई बदा नक्सिल लखरे न्यू यॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग ट्रम्प ना हफ्ता अनि अहुम की मनुंगदा ईरान दा यूएस की मिलिट्री कैंपेन लोथोकलगनी हाइखरे मरमदी ट्रम्प ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम दा दिल तौबगी गोल अचीव तौरे ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट पु लोइसिनखरे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मतम खरा की ओइना नत्रगा परमानेंटली स्टॉप ओइखरे हाइना महकना मखाताना पनखी मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इरानियन मिलिट्री का कनेक्शन लै हाइदुना ईरान की फार्मास्यूटिकल प्लांट अमदा इजराइल ना एयर स्ट्राइक तौखी प्लांट सिदा यामना चावना डैमेज अमदी लॉस तौखनखी ईरान सु मसिगी मतिक चाबा रिटालिएट तौगनी हाइखी यूएस की एप्पल माइक्रोसॉफ्ट गूगल मेटा एनवीडिया ओरेकल इंटेल डेल सिस्को एचपी टेस्ला बोइंग जनरल इलेक्ट्रिक पैनलर जेपी मॉर्गन स्पेयर सोल्यूशन G42 न चिंगबा यूएस की ममिंग लेरबा कंपनी सिंग सिगी ऑफिस हेडक्वार्टर डेटा सेंटर शोरूम न चिंगबा मिडल ईस्ट कंट्री सिंगदा लोकेट तोरिबा दुगा मखोइगी मार्केट कैप $15 ट्रिलियन ओइरिबा हाइरिबा कंपनी सिंग सिगी सेंटर खुदिंग द लेबा एम्प्लॉई सिंगदा अथुबा मतमदा भेकेट तौनबा वार्निंग तौखरे ईरान न टारगेट तौरगनी मरमदी चटलिबो ईरान वारदा मखोई यूएस की दमक मतेंग पीबगी पाव ईरान यौखी अदुना ईरान ना कंपनी सिंग सिबु मखोई टारगेट ता लेगनी हाइना लौथोखरे इजराइल दा मियाम की मिकअप मिराव खोन ना माइगे खुदिंग निनखरे लेबनान की बॉर्डर दा हिजबुल्लाह ना इजरायली सोल्जर कयाबु सिबगी खयात लंगसिनखरे हानादगी मियामना खंगरबा ngaktani American soldier bu oiro Israeli soldier bu oiro ground operation na di makoi kaidonu da su mai pak pangamdri Vietnam da American landmina ground operation chathaki chaurakna 58000 American landmi sibegi khata chongsinki Taliban singna US army bu Afghan thaduna chen bata baun ohenki hojik amuk America Iran da makhoi gi landmi bu ground operation chathabagi preparation di lawri but experts sing according Iran da su makhoi soidana mai thiba mayok nagani Gaza da su haibadi ngamde ground level da Hamas na Israeli soldier lising kaya sibagi khata langsin khriba makoi supnagi air strike khaktamak tawraga mangda laibasing bu hatpatani ngamliba makoi ground operation dadi kanabusu mayok nabagi aduk yamna mari leibanate maramdi makoina thengnage chatliba kangudo hingna sibagi tamak lakpa ngaktani hojikna southern Lebanon gi border da Israeli landmina makoigi markaba tank puduna Lebanon gi manungda chaksilakhi Hezbollah bu litani turel gi tunglom da tathokna baleptana honakhi aduga makoina Hezbollah bu takthok ke hotna base ngasidagi natti but haukiba jahi anidagi honarakpani adubu Israeli soldiers na Hezbollah bu Lebanon gi border dagi tung hando khanba hojik phobdi ngamdri 28 February da Israel na US ka punna Iran da attack tawki dugi tung dadi Hezbollah so lam da ifong na mangalaki Hezbollah gi maki tagi Israel ki athakta attack tawba hoki masigi paukhum da Israel na Lebanon gi mafam kaya da air strike jathaki but air strike tawba khakna Hezbollah bu lengkhan bading ngamde makoina jetna air strike tawrabasu Hezbollah di Israel amadi Lebanon ke border oiriba alitani turel dagi tungda handoktuna kaidonda chatte aduga Hezbollah maduda phamlaga Israel gi mathakta makoi leptana rocket attack tawi dugagi Israel soldiers amukhana Lebanon gi border manungda makoi gi tank single loinana changsinki amadi nungti gi Israeli soldiers Hezbollah gi target talaki mangda su Hezbollah na Israel gi markaba tank kaya solution khrabani dungwainamak pomnamak na khangnaraba ngaktani Israel na pura magi leibak pumbada media bu censor tawduna thamli adabu karigumba yamna chawba accident thoklaba mi yamna sokpa siba yawraba adu erati makhoi mi ani mari gi sibagi confirm piraki aduna Israel gi maige dagi ngarang lanmi mari sibagi confirm piraki aduga lanmi ani gi yamna sokpa aduga amagi phibam yamna thina sokpa madu sibiyana lai haiki sources ki according Israeli army ki helicopter tarana Lebanon dagi makhoi sokpa amadi sikraba lanmi singbu leptana Israel da puthorakli Lebanon da chathakriba Israeli operation singi manungda ngarangi operation sina Israeli lanmi da khwaidagi hena sokpa siba thoki
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯖ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯃꯁꯤꯡ ꯏꯖ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯂꯕ ꯅꯦꯇꯟꯌꯥꯍꯨꯕꯨ ꯊꯤꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯨꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯥꯏꯜꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯏꯖ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯖꯋꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ 20 ꯗꯒꯤ 22 ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯂꯕꯗ 24 to 25 ꯏꯌꯔꯁ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ सिगुम्बा आगांसिंसिना हिजबुल्लाबु तांथोकपा हाइबसे अदुक लाइबदि नते अदुगा हजिक हजिक लेबनान की बॉर्डर दा इजरायली लादमिसिंगी फिवम यामना साथीख्री चैरकसिदा ईरान न तेल अवीवदा क्लस्टर मिसाइल सु कापलखी क्लस्टर मिसाइल ना इजरायल की इंफ्रास्ट्रक्चर सिंदा यामना डैमेज थोकनखी मसी इजरायल ना ईरान दा हौरुबा वारगी महैनी फ्रंट क्या दा मखोय वारदा सुमलुप्तुना लेजबो पामनी ताकलिब्रा